Tak tento rok to na veľkú tanečnú hviezdu nevyzerá. Ale ešte je tu táto skupina a tá sľubuje, že porote predvedie poriadny tanečný nárez v štýle obľúbenej počítačovej hry Mortal Kombat. Его зовут Эрдан, меня Акыл, его Паяман и Эрлан. Будем танцевать в стилях поппинг, анимейшн и флексинг. Мы как фантастическая четверка, у всех есть свои способности. OK, ready? OK. Yes. OK. Ako to bolo po rusky? Guločky, či čo? Не. Držíme palce. Как это называется по русскому языку? Когда мы... кулачки. Держим кулачки. Кулачки держим. OK, poďte chlapci, ideme. No dúfam, že to budú šupy. Адем, Československa, моя талант. Aha. Добрый вечер. Dobrý den. Здравствуйте. А по-русски разговариваете? Да. Да, отлично. Как вас зовут? Группа называется «Адем». Адем. Откуда вы? Мы с Кыргызской республики, город Кир- Бишкек. Z Kyrgyzstanu sú. Tam je tanečníkov hodne, ako vieme. Молодые. Долго занимаетесь танцем? Я занимаюсь с детства, а мои братья занимаются уже 7 лет. А вы братья? Vy bratě? Мы как братья. Вы как братья? Aha. Отлично. Пожалуйста, stage is yours. Už to ide. Už to ide, kámo. Já mám husinu. Na toto sme sa tešili, na takéto niečo. Toto je, ja neviem, ako je toto možné. Ty bláho. Bláho, to není možný. Už to nedělej. Nedělej to. Jak stojí? Bravo! To bola nádhera, to bola nádhera. Pane Bože! Pane Bože! Co je to? Спасибо. Спасибо. Co je to? No to bylo teda... Pane Bože! Já mám pocit, že mi vyskočí srdce. Mě tak bouchá srdce, že já jsem úplně... Já nemůžu ani dýchat. Mali sme zimom riavky, napriek tomu, že je teplo, ako to bolo Пишет не fantastické. может z этого впечатления после вашего выступления. Famózne. Fantastico!
Tomu se rozumí, Kyrgyzstan. Nádhera. Tak pojďme hodnotit. No, Dobre, ja hovorím, co? áno, postupujete do finále. Zlatý Slávik! Zlatý, áno. Finalisti! Československo má talent v roku 2016. Úžasný.